Poštovani gledatelji Max Sport televizije, dobar vam dan i lijepan pozdrav iz Osječkog gradskog vrta pred početak druge utakmice 13. kola Supersport HNL-a između domaćeg Osijeka i gostujuće Istre 1961. Očekuje nas, vjerujem, vrlo zanimljiv dvoboj, vrlo raspucanog Osijeka koji je u posljednje 4 utakmice zabio čak 12 gola, te na drugoj strani jako odmorne Istre koja je u ovaj susret ušla nakon čak 15 dana pauze. 19 stupnjeva u gradskom vrtu, ima nešto vjetra, no uvjeti gotovo idealni za odličnu nogometnu predstavu. Na vratima je Ivušić, u posljednjoj liniji Čeberko, Žaper i Barišić kao stoperi, bekovi Lovac i Gržan, u vezi Jugović i Nejašmić, prema napred Kleinheiser, Beljo i Mijo Cakta, što je 11-torica Renea Pomsa. Sudac današnje utakmice Goran Pečarić, pomažu mu Mihalj i Marić. U VAR sobi su Igor Pajač i Jerko Crnčić. Na vrata se vratio Majkić, u obrani Marešić, Galilea Perković i Marin. U vezi Mlinar, Petrusenko i Kaseres, prema naprijed Rovis, Ercek i Bultam. Bultam ostavlja za Petrusenka, pa Kaseres. Erceg prema Bultamu, može biti jako opasno, lopta će na kraju završiti na mreži. 15. minuta, pravi fliper u kaznenom prostoru Osječana, na kraju udarac Bultama glavom odlazi preko gola. Prva je zaprijetila Istra koja je ponovno kod lopte, kombiniraju Petrusenko i Erceg, dobra lopta za Bultama, Bultam u mat poziciji, Bultam 1 na 1, Ivušić ga čeka, Bultam, nema pogotka. Uspio se vratiti Jevgen Čeberko i spasiti čisti pogodak. Rasplamsao se susret na gradskom vrtu, Beljo ulazi u kazneni prostor, ostavlja za Kleinheislera preko gola. Fantastična 16. minuta, prvo Čeberko spasio čisti pogodak, a onda na drugoj strani Kleinheisler opasno zaprijetio, otišlo je to preko gola. Ubačaj prema Belji, Beljo iz okreta, brani Majkić. Prolazi Marin po desnoj strani, sada može biti opasno u kaznenom prostoru Osijeka. Marin lijevom nogom na drugu stranu, Bultam glavom pokraj gola. Nejašmić, dijagonala prema Kleinheisleru, pogodio ga u trepavicu, što ono se kaže. Kleinheisler pogodio igrača u bloku, pa može pucati, može ostaviti za Nejašmića. Nejašmić brani Majkić. S istoka navija kohorta i daje ritam Osječanima koji idu na još jednu loptu prema Mjerezu. Jugović brani Majkić. 52. minuta. Prvi pravi pokušaj Osječana u nastavku. Ostavljeno za Gržana. Gržan sa polu distance u kazneni prostor, propušteno za Belju. Beljo vratio jednu loptu. Kakva parada Majkića, 53. Majkić je postigao radnu temperaturu i ne da se. Nejašmić. Nejašmić se praktički zabio u Marina. Pa Barišić, odlična lopta za Mjereza preko gola. Očito je druženje igrača i navijača u kvartu Jug 2 prije nekoliko dana urodilo plodom. Kohorta danas u odličnom izdanju. Hoće li im Osijek vratiti to pobjedom na terenu ili će Istra stići do već 6. utakmice u gostima bez poraza? Gržan, dobra lopta u kazneni prostor, odličan skok Galileje, pa je lopta završila u mreži. Ramon Mieres, 62. minuta. Očito nema zaleđa. Mieres se iskrao iz kaznenog prostora, ostavio za Kleinheislera, koji je pak nadmudrio Mlinara, odigrao sa Mierezom. Mierez!
Tresa se okvir gola. Pa je li i ovo iščupao Majkić? Očito jest. Očito jest. Pa Mumba u kazneni prostor. Ima li tu udarca gostiju? Još uvijek traje napad. Antovski. Kvalitetna lopta, udarac prema vratima Ivušića. Ništa od pogotka Luke Marina. Evo prilike za Osijek. Kod lopte Klenhešer. Može biti vrlo opasno pred vratima Majkića. Klenhešer pao. Pečarić pokazao na bijelu točku. 85. minuta. A da vidimo što je dosudio Pečarić. Pečarić je poništio ovaj kazneni udarac. Pa je Mumba izgubio loptu. Ide sada Gržan. Gržan će vjerojatno iznuditi karton. Pitanje je koje boje. Antovski na kraju žuti karton. Očito se žuti poništava i žuti prelazi u crveni. Dosta se odužio sad ovaj prekid. Caktaš, gol! 2:0 Osijek. Osijek stiže do svoje 5. uzastopne pobjede. Dame i gospodo, prvi strelac lige, Mio Caktaš. 7. njegov pogodak sezone. 4. u posljednje 2 utakmice. Kraj utakmice u Gradskom vrtu. Nakon 96,5 minuta Goran Pečarić sudio kraj dvoboja. Yeah, very tough game. In my opinion, was the hardest game from all of this. Istra is really good team. They play very good football, and it's very difficult to defend against them. But I think, especially second half, we did it very, very good, and I think it's absolute okay that we won this game. Yeah, we were a tough opponent for a big part of the game. I think the first half we played very good. Defensively, we didn't receive just a few shots from outside. And with the ball, I think we create enough chances, 2 good moments, 2 chances, and a few times that we arrived and the last pass was not good. But in the second half, they start to put crosses and being aggressive, and it's something that normally we move very good on these situations, actually. But yeah, we collapsed a bit, and we didn't play anymore, and yeah, we suffer.